Adlaw na imbag nga oras yu amin, mangrugi manen ti panagtutudo gagayam, kat kasapulan tayo ti anad tanagalis ti dalan. Gandi tay lipatan ti mangitugot kadagiti payong tayo tunggal rumwar tayo, tapno di tayo matudwan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipun man kanikabsat Matilda san napuno nagan tintay patangata ngay drama ita. Nga makablawa mampay da Agnes Gregoria Abad, Jovelyn Kimayong, Jonah Marie Dita San Nicolas Ilocos Norte, kane Miller Humake Dayaw. Kastimanti ko na ni Kabsat Matilda. Dirma ng biyanang, may saa ka relihiyosa, ket numabalin dya kayat nga dagbasol kada kami iti pamilyak. Iso nga amin na makita kabidot iti pada katao, dilawag. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay na, awan madan, impakat naman ti kinasarampiting dan. Anyaman tinasagap mo at chismisan, Matilda. Ha? Ni Feli aka anak ka, masikog ka na. Anya? Ay kat adan samot nobyo na, agkasar dan samot tag. Anya nga agkasar, kaano awan kwarta di lalaki apang ikasar na ka ni Feli. Iso nga, aglib-in da kanulatan. Boo! Agbasbasol dala ang itikas dyan nga raramidin da. Ay kat anyat mabalin nga ay, no talaga nga awan kwartada. Una, ngambasol ti aglib-in asaan ang nagkasar. Sarampiting tumo da dyan aka-anakak. Minansa. Takas dyan ti inana idibalasang pay. Tila pakirirelasyonan na iday. Alay ta ka manan. Agsasanga manan ti ibang bakam. Kaagpaiso ba? Imposible ani kabagis ko kaawan pulime agaranggan diyang. Bala, sa nabalay ta adamot mangitak dari ti sikog na. Uray pay, basta maditikas jay nga aramidon da. Basol tikas jay. Nakarubwat kayon, ante. Mapantayon. Nay, nagsapa ka mo. Tayo, maalala, sumurag ka pa silya. Tanay, jak pa'y nakapagpulbos. Ay, nagbayag kayo mat nga grub-rubwat. Aldawan. Mabiit laangan. Agpulbusak laang. Mapantan ka anakan. Ne, je bibliayo hanyo nga liplipatan. Aday jay bagkon. Mabalin aya mo ajak alaon day jay. Ke-importante day jay iti papananta. Mayat nga rod no kasta, ante. Dinanang mo ngay. Apay, saan nga umay? Adda ka numat aramidon na. Ho, kas jay la kanayon jay inam. Tunggal adda Bible study, adda pambarna. Makamumutin numapanto ijay impyerno. Uwan kanayon kumatlang nga palagipan isuda. Pati ni tatang kandag kakabsat ko. Kanayon ko isuda nga kaskasabaan ngam kaslawan mo ti dengdeng ganda. Oh, baybayamon no di da kadenggan. Tao ray ni Uncle mo. Di nakipang pangag dayjay. Kanayon ko nga awisa na sumurot kanya. Ang di na kayat. Sana balik ka no, tamakimismisa mo't iti Domingo. Makaamudan ay tibiyagda. Agkukuyogdan to nga mapanay di impyerno ata nasukir damat. Ay, uwan kaya mante. Naamuan yung diyema ipapan ka ni Judilyn. Ay, saan pa ay? Anya day taaya? Katno adamanan ka barbaro nga boyfriend na. Aya? Ay, una yun day jay ababae. Agsusukat tinobyo na. Enton kwan, agsikog banayn. Uwan nga roda Kaslan, tumat ngamin mabisbisi na ni iti lalaki. No adag aram kanya na, aklunan na nga dagos. Awan pa'y palabsan na. Puli da mo ngamin ti sarampiteng. Hay, awan da gita at tao. Nangisit ti kararwada. Taawan pa'y umnaw nga aramid da. Agbasbasol da iti kasjay nga aramidon da. Nanang, adda kadwa kasi mangpet ni Pani, Nobiak. Ha,
Naimbag nga orasyon, nana. Di mo kunak alalaki ti pakirelasyonam. Sana padam a babae, Janain. Ni pa ni ti ay ayatek nanang. Sana ka makarik na iti ayat iti lalaki. Basta ni pa nila ang ti loves ko. Ay, saan ang mabalay? Kaya't mau ti agtuok iti impyernaw. Sinaam na ita a babae. Kat si kamay panay, sumapul ka iti lalaki a pakirelasyonam. Saan ka tapadam a babae? Ay, makiasawa kayo kiday iti lalaki, tapno aganak kayaw. Mawatan da kami kumamit, nanang. Ay, basta tsak kayat. Basaul ti aramidam. Agsina kayaw nukunak, agsina kayaw. Nukas tamot lang. Masaysaya at lang agtalaw kami, nanang. Aniya, ay anak ko, di mo ko matagidak sa inti bagbagak. Tapara mutla iti pagsayaatan yu adwa. Diyak kayat nga agbasol kayaw. Basta pumanaw kami. Tasanda kami mutla mawatan, nanang. Malalagarudain. Saan kayo nalapdan? Tadyak kayat nga agtalaw ka, anak ko. Lakay, inta maki-Bible study. Si kalatan bakit, tanay, adapay aramidag, ay sibuga kiti bulak. Kastala ka na yun, Ayn! Tunggalawisin ka, ada ka na yun pambarmaw. Apay, di ka mabutang iti kastangar aramidam, Isu nga raud ana itao ka, tapno agdayaw ka, kani apaw. Makimismisak matiti Domingaw. Sa bali pa'y dayjay, may mayat mutlaeng no agiin nadal tayaw iti sasao ti apaw. Alay, si kalatan ti mapad. Umayak tao no maminsan. Intun awan aramidag. Ha! Makaamu ka. Basta awan to ti pababasulam. No madusa kanto iti kastangar aramidam. Kasano ang maisalakan ka, no kasta ka, magsisalakan nga rudan iti bagbaginan. Ha? Natangkan ti uluyaw. Ante, masikugmat gayamanan ni Insan Philly. Anya? Ay, nagbasit pa ilajay anak na masikugmanayin. Ay na, uwan ante. Kat amuyo, sa balimanan ti ama jay si kugna. Anya? Tay sigud anobyo na ngay. Nagsinada ka nun. Anya? Ay unay mo tindagitatat tao. Nagtuturod ang agbasbasaw. Ay, day tako nga minang, tadida mapan makimisa. Tapno malawlawagan kumamot ti panunod da. Uwan nga roda. Handa tayo lang nga tultuladen. Nga di uminggo nga makimisa tayo. Da tayo pa iti para kararag iti simbaan. Kan para basa iti Biblia. Dala-ala, di mo tultuladan dagita akakasinsin mo ama nagbasaw kaanakan. Uwan na ante. Amok mati nasaya at kanhaan. Isu nga hangkuntong aramidin ti kasjay. Managbasol dagi nga kakasinsin ko. Ipag-erma, mabalin abagbagaam ni Feli nga anak mo. Tanay, masikugman gaya main. Ay, wan nga roda ipag. Nagbiit mo nga roda nakabiro kiti kasukatin mo na anobyo na. Ay kabagbagaam mo ngamin Bagbaga akmet nga madumelat ta ngamin tagaram kang kwana. Kat masulisog mo no kwa. Ay, awan na kas jay akanayon ti aramid na. Saan ang maisalakan? Kahit nakasarita mo ti baro anobyo na. Ibagam, ta ikasarnan ti anak mo. Ay, agurnong dan sa kanupay ipag. Tawampay makwarta jay lalaki. Kahit aglib-in damanan. Kapilitan ng aipag. Ay, sos, awanin napaklan launa yun naman nagbasol ni Feli no kastalaang. Kabsat ko ti ama ti anak mo. Iso nga adam mo siguro karbengak ama kibiyang.
Awang ka nga rudan day di kabsat ko amang bagbaga iti anak na. Ay, Di mo ipalubos nga aglib inda. Ibagam taag kasarda pa'y nga umuna, sada agdun na. awan maaramidak ipag. Ha? Konsentidor ka mo nga ina. Ipalubos mo latan nga agbasol jay anak mo. Di kaila mabutang iti kastangar aramidon yaw. Ni, si kamat gayam ti masabat ko Edmond. Eh. Papanam. Di talang silya. Si Kangay, papanam. Ay, idtaman balay jay padak nga religyosa. Ada Bible study mi ang amin. Ay, kasta ya. Mayat nga rod Ilaklak aman na kami na, silya niya. Umaya ka kay di Awisan ka man kay di Edmond. Mayat dayjay. Tapakaisa la kanam. Mailiklik kay ti basol. Sige, inton maminsan ton. Tadapay ngamin papanak. Papanamanan aya. Ni, sabong samat datay gamo nga nabalkot iti papel. Ha? Aywan, isagot ko man. Ni, pangisagutam ita nga Edmond. Secret. Sabong parakin ka, Erma. Ay na, kababain. Bakbaketan akon. Ngamsagutan nakpailay ti sabong. Anya ko matidakas na kat pakaragsakak nga rudmat. Oh, awatam kat din. Ay ket, agyaman nak nga rod Edmond. Hanggang sayang daytoy asabong. Malaylay tumulaang daytoy no bumayag. Naggastos ka pailang. Numaminsan, numangisagot ka manan iti sabong. Mabalin na daytay maimulalangan. Tapno saan na sayang, Edmond? Tay addaramot na. Ha? Ay, oo na niya. Sige. At least, imbagam. Amok to no, sumarunaw. Okay. Kasano nga aklunan na ka din, Erma. Ay, kababain samit. Ang mga noan niya ti sawan ti tao. Bakit akon nga makinobyo akpay laang? Anya ko matibibiyang da. Saan mo't nga isuda ti agin nayat? Datamit. Isu nga aklunan na kaon. Amok nga damot panagayat mo kanyak. Marik-riknak na ita. Ay, aklunak Edmond. Nabayagan nga dariknaken ka. Nga mabainak lamang aklon. Ta saan tamot nga agbagay. Bakbaketak ngamsi ka. Manulaang mo't atawan ti baet ta. Sa nga pulo laang mo't atawan. Okay lang na ita. Alan, aklunan na kaon ta agdengatan kas agasawa. Ay, mala. Sige nga roden Wanan. I love you too, Edmond. Oh, hogyaman ak, Irma. Ala, ante! Jay ipag mo! Sumarampit yan! Ha? Apay aya, Celia. Kat no nagpaaram gayam ka ni Edmond, kat isuda ka nun. Anya! Ay, yung kabagbagaan. Lapdam kay ditan Asawa day jay, kapsat mo day jay, diba? Kan ada asawa ni Edmond, nagsinadalaang. Basulatar arami denda. Ay, lakit di Ay, naglokon. Impakat naman ti kinaampang nan. Mangibabain day jay nga ipagkaw. Bagbagam isuda ante. Pag sinamkit di. Apay aya at tila pakibibiyang ang Matilda. Di ka baybayan ida ta biyag damit da ita. Asawa day di kabsat ko ni Irma. Isaw nga adakar bengak amang bagbagakan ko ana. Bakbakitan ang makinubnubyaw. Kat balo matang. Uwin ngam adasawa ni Edmond. Nagsinadalaang. Angam nagkasarda iti imuna nga asawa na. Saan asika timang pakpakan kadakwada? Iso adi ka makibibiyang iti dayta. Anyat serbek a religyosa. No jak ipakat ti amok maipapan iti sasaw ti apo. Basaul ti aramidon da. Iso ang masapol nga agsinada. Bakbakatan da dyan nga ante Irma. Nga makiboyfriend pa lang.
Hanaan mo nga katawaan tayo tilik-likodan na, auntie. Ay, wun nga rod Ay, Ay, no siyak siguro ti mabalaw. Ay, mabain ako na maki-boyfriend. Talaga ti mawid jay anak na kinkuha na nga ampang. Kita jay anak na. Dua nga inauna jay anak na. Ta, agduma dagiti amhada. uwan nga ruda Kadda jay mat nga Edmond, han nga agpampanunot. Imbis nga jay padak ko mga ubing taraman na, ngamhaan mat. Ay, no makiinayat ka, Celia. Pilyum to tay talaga abaraw. Di awan sabit na, ken awan bisyo na. Ay, uwan ante. Amok, dagita nga bambanag. Anya serbek nga relihiyosan no hangko nga ipakat. Piliak nga permi at ipakiasawaak. Han nga kumkomporme ta. Kat numabalin, di padak nga relihiyos at ipakirelasyonak, ante. Tapno agpada kami nga maisalakan. Kat mapang kami to ijia langit. Ala, huston Erma. Di mon ikaskasot yan yaman namang mangag mo. Tapno saan nga agsakit ti barukong mo. Nagsakit lang kami na panunutan. Api akas jay dagijatat tao. No asino pa'y dagiti dinuminggo agmisa. Kan dagiti tattao amangas kasaba. Isuda mo ti manglalais kamangkat kataway tiliklikod. Damat lang na Matilda kan jay kaanakan na Aselya ti mang dildilaw iti relasyon ta. Sanda kaya ti relasyon ta, Edmond? Saan nga isuda ti agbali na tubang iti inayat ta, Erma? Dukas sa pulan apumanaw ta ditoy, aramidin ta. Tapno mayadayuta ka iti toksik at tao. Sige, umanugo ta, iti day ta singasing mo, Edmond. Pimanaw mo't kaya man, da Erma kan Edmond dito'y lugar tayo. Oray sa dino pa iti papapananda. Di dan tumaitarayan ti basol da. Basol ti aramidin da. Wen, basol no basol. Ang awan karbe nga amang lais kadakwada. Ken no agistorya kayo kaniselya. Katawaan nyo ida. Nangalaan nyo nga iti karbengan nyo amang katawa iti padayo at taaw. Kat amin tayo mo't kat managbasaw. Adaya na santuan at tao. Adda! Da kami ang managsimba day ta. Di mo maibagat ti kasta. Tauray dinuminggo kang agsimba. Kan agiwarwaragawag ka pa iti sasao ti apaw. Ang kastamot ti ugalay. Kasanaw apat yan na kaday ti awi sa matataaw. No kastamot ti makit kita na nga ugalay. Amok isakit mo ni Erma. Talimod nga may nakras mo. Na, kita ti kasta aparagpampanunot mo. Umno ayad lang ita nga ibagbagam. Papay, kasta ti religyosa. Kandi mo kadngan ti pada mataaw. Di ka kundi dilaw iti madaingar aramidon ti sabali at taaw. Tamis munto pa'y nga anak mo. Kat adda kalimlibin na apada na mutla babae. Nalipatam, tumboy di anak mo. Kundi nilaw kay ti bindot ti sabalay. Ngamjay anak ta, di mo mat nga rod mabagbagaan. Basol mo't latir aramidin na sanaya. Makidin na iti pada na mutla babae. Kuala kay. Di ka makasaaw, tamapaiswan ka. So kita masay. Di ka una, ita kababain ti kastangar aramida. Imbes adilawam, uno oyawam ti aramin ti sabali at tao. Ikararagam kit di Tatipod na nga anak ti Diyos. Saan anauyaw, kun saan atis musa. Awanan na nang sininaan na kun ni Pani. Ay nasaya at kidiya. Tapno mailisi kayaw iti basaw. Jak ka ba landig may sana nang. Jak na iruam ngawan kadkadwa na.
Ada kami makanitatang mau akad kadwam. Nobya ti ka sa pulak, nanang! Nobya! Iso masapul ngagsapul akadagos iti kasukat ni Pani. Anya! Asino ta kadwam asimang pa dyanin. Nobyak, nanang. Ni Eloisa. Ha? Naimbag nga oras mo, nana? Janain, saan man natila irabrabak mo, Amok amang rabrabak kalaang. Pudno ti ibagbagak, nanang. Nobyak ni Eloisa. Agnaedan dito'y balay. Taag din na kamin. Sapay la ko ma. Tamaaklon ngagbalin na manugang, nana. Ay. Agtal na ka. Ay, agpadata ba kahit iso adinak man awagan iti nana. Kahit nubyok nga rudan to yanak mau. O di nana kunakun ka. Unaw, nanang paiki di kumaa. Ay, saan? Saan? Jak maklawn. Agsina kayaw. Jak kayat tiar aramidan yaw. Nulapdan yu tinayat mi. Agtalaw kami langin. Ay, saan na? Sino nga iti katulungan mi kun ni tatang mo? No panawan da kami anak kaw. No kasta nga rod, di daklapdan iti kayat kong aramidan, nanang. Ante, tulungan dak ko ma, ilamang dak. Hapayain Celia. Intarayak di asawa ni Brother Rosito. Dan natiliwan da kami nga naturog iji balay. Anya, hapay, adaya relasyon yaw kun ni Brother Rosito. Kwa, uwan nga rod. Na-develop nga mentirek na mitaka na yon kami nga agkuyog. Anya! Katkasla ko na di asawa ni Rosito nga agdarom. Anya nga darami da kanti. Tulungan dakmat Kumustan jay kaso da Celia kan na di Rositaw? Ay, kasjay lakay. Nagsasarita dahi jay barangay. Naimbag ta saan pinatuloy jay babae ti darum na kontra kadakwada. Okay. Anyat makunamiti na ita, Matilda. Makunak nga? Anya kumangay? Jay ka anakam analaing agdilaw. Isumot gayam tada aramid na. Ay, manyangay. Tao laeng mit nga agbasaw lakay. Day tangarun kay. Amin tayaw agbasaw. Awan na santuan. Iso ano ada makabasaw. Di mo katawaan wano tagtagibasitan. Tas ana nasaya at tikasta. Ay, uwain lakay. Namiris kunday tabidot ko. Pudno unay dayta anak ko nam. Imbes adilawan, wano katawaan tayaw dagiti agbasbasaw. Ikararagan tayo kitdi ida, lakay. Husto amin ngayong bagata sawak iso manipod idin, inijakon timang dilaw, wano manguy-uyaw itikam maliti padak a tao. Agpatinggalang nga roditan, ti kapadasak, ti gaya munokabsat mo, Matilda. Alagagayam ditan ti nagpatinggaan, day tapakasaritan ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. Ni Apo Diyos ni mang tarabay kanang bendisyon iti tunggal maysa. Hello gagayam at timanan ti gayam yo, Jenna Almoite mga kaka makas manang biyanang. Kan ti pudpudno ng akin ko kway ti drama abiyag ti tao. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yo amin ngayon kay panagbuibuya, kan panagdangdanga gita kanito. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kanikab sa Hulya, saan na po na nagantintay patangatang drama ita.
Ngam sakbay na makablawa mampay, da Uncle Soto Almuete and family, Ate Veronica Antalan, Kuya Vidal Antalan, Philip Antalan and family, Ate Virgie Ramos and family kan ni Insan Jerry Ramos. Salamat unay itinabara pa ng pasangbayo kada kami, dita ang Batali Ramon Isabela. Kasi manti ko na ni Kabsat Julia. Dear manang biyanang, aklo na kanabulsa kak kanaya taurag dadata nga adu ti pagkamkamalyan ti asawak, kaslawan na nyaman na kanyak. Dahito inlanad ko kapadasak katirugi iti addaak pay lang ija abroad. Nabayaga ka nagtrabaho iti abroad, kat amin namat kadak, ipawit ko iti asawak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Istong lakay. Apay atong galumawag ka kat agoy uyok ka. Ajak man amoy tinayto nga uyak. Di mo't may kikat. Moray agtumarak, isulap tamod. Awan pagbaliwan na. Agpa-check up ka nga Idi pa lang ay bagbaga ka agpa-check up ka. Ngam di mo mo't nga minararamidin. Wanto. Sayang ti kwarta. Ay, basta agpa-check up ka. Agipaw itak iti kwarta. Malungay, ti pawit mo, Hulya bakal. Uray, 10,000 pesos Basta agpa-check up ka, wan. Ay, alaman nga rod. Diyak kumakayat kag pa-check up ng ang gaputakit daw mo. Sige, pagbigyan ka bakal. Ala-ala nga rodan. Tada pa'y aramidek. Merinda ka ba, Listong? Merinda ko na yaw. Ay, sige Nay, talaga ayam. Ngabit lang Anyat kaya tiyo merinda ya. Ay, nangadumat ti kwartam istaw. Tagsasangaribo pa. Pinawitan na kakadimanan ni Hulya nga anak ka. Uy, apa ya tatang? Anda reklamo yaw? Ibagayo kasapulan nyo ti kwarta, tekan kayo. Saan kumatila pangigas-gastusan ni ti kwartayo baraw? Awan bibiyang yon tatang. Agasawa kamin ka ni Hulya. Payakas lang ng sakit tinakam yun, pauitan nak. Agasawa kami may. Saan nakasta? Ragalas lang pintiar aramida. Pagbisbisyom lang ti kwarta pagrigregatan ti anak may. Ay kat kwartami mat nga agasawa ti ususarag. Agdaw-dawa ta kaya kada kayaw. Man nakibiyang kay launay akatugangan. Isu nga adutisan nga kikinaawatan nga agasawa. Tadalat talaga tay kaskara kayo aman nakibiyang akatugangan. Kasanaw adi kam makibiyang kat kastamot ti aramid mau. Anyat kaya ti amerienda ya ta ilibre kayo tatang. Tapno di kayo sumanaon. Anya. Ilak aman yun ni nanang iti merienda na. Ta mangala kayon. Kalpasan na, agawid kayon. Hello, Hulya anak kaw. Adaman damagay. Pinawitam ka di manan iti kwarta jay asawam. Nanang, uray ka na yun ko apawitan iti kwarta ni Istong. Awan pakibiyangan nyo ijayan. Ay, damdamagak laang anak kaw. Tanakita ka nun ni tatang mo iti istor nga agpay-pay-pay iti sagsasangaribo a kwarta. Ipaspasikat na kanaw ti kwarta na. Nagilibre pa'y kanaw iti istor. Pagpa-check up na, nanang. Na, apay. Anyat marikrik na aya. Nabayag nga may na jay uyak na nang. Saan nga agim imbag? Uyak? Ha? Kasladyak mo mangmangag nga aguyak. Kasla na salon at mat ni istaw. Panagkunayo laang mat daytaan nanang. Ngam kanayon ti panaguyuyok na. Tatunggal umawag, nagunag ti uyok na nanang. Kasta aya. Na. Diyak nadlaw dayta anak kaw. Wan ta ilimlimod na. Di na kaya't nga agdanag kayo. Ha? Ala nanang tani. Adda pa'y aramidek. Baliwan tayong tumanong ti agsarita, wan. Bye! Wawan. Bye, anak ko. Hello, Istong.
Kamusta kan? Nakuli asawa. Kagat nga puklaw na iti doktor ko. Okay. Kumusta nga iti check up mo? Pinagsangsangit ka. Uliya bakit? Tawanan. Dandaniak sa matayo. Ha? Apay aya lakay. Anyat sakit mo aya. Anda ka numat gaya mo kanser ko. Isasaan nga imbag tuyak ko. Anya? Anya cancer ngay? Lang kanser ka numat bakit? Awanan. Mabalo kan iti mabiit bakit? Ala, di ka mamutag sa uiti kastais, tong. Aging pagkapay. Kat, anyat ko na ti doktor ngay. Agagasak ka na ang muray san-san. Tagastos lang dayta. Urayak latan ati papaday ka. Ay, saan agagas ka lakay. Pawitan ka, iti pagagas mo. No kasapulan nga umutangak. Aramidek, basta gimpag ka. Uri di kan umutang bakit. Basta nayunam lang tay ipawpawit mo iti binulan. Pagdublem lang siguro. Sigurado ka? Uy, di kan umutang. Nanarigat ti may lumlum iti utang. Sige nga, Rod. Agpawitak intong bigat. Tapno marugyamon ti agagas, wen? Uwan hulya. Agyaman akunay kan ka. Asawa ka. Iso arumbang lang nga tulungan ka. Ala, agpaimbag ka nga, Rod, wen? Tumaram amin nga ireseta na nga agas mo. Hello, Istong. Kumusta kan? Kastaya, nakapsot lata. Diyak makaluto iti kanek. Ibagak ka ni Nanang. Taumay payla di tabalay. Takadwaan na ka. Ay, kapapain. Uresanan. Amumat nga do ti sausaw da nanang mo may papankanyak. Ugat? Kasano ka nga rudon nga eh? Mga alaklangan na ititangdanan ta ababaunan. Ha? Sige. Sino nga iti ayabanta? Sapay awanak dita. Ano ti mapalin na maala bakit? Di mo pa katanagan na ita. Siya ko unti makaamo. Ala nga, Rod. Basta agpaimbag ka, wen? Ti kayat ko, no agawid akto, naimbag kan lakay. Ay, awan bakit? Di nakpakatanagan dito. Basta ada kaduak. Awan problema. Mga laki kag bali na babaunan ta. Sige nga, Rod, lakay. Kita tayo na singput ababaunan, wen? Nakita tay babaunan da istaw, lakay. Jak amo ano, iso tayo nakita kini limabas sa kiji balayda. Tay ubing kan napintas sa babae. Ay, uwan. Ay, ada mo babaunan dan. Uwan, taawan ka nungarod mga sikaso kan ni istaw. Ada ka no sakit nan, saan na makalutaw iti kanina. Ha? Podno nga ta, masakit jay manugang mo. Ha? Kasla nagsaranta mo, iti napanak ki jay balayda. Ngam iti nakita nak, ay bigla akim mapsaw. Diyan mo Kan sa balay, ti nariknak iti nakita jay babaunan da. Kasla saan mo iti babaunan tilangana. Nagsosyal mo iti babae. Ay narigat ti agsasao. Ang amuray siya sa balay ti marikrik naklakay. Nagatidog may ti kukuna. Nakamanicure pedicure pa'y. Kan di alahas. Kas jay ayati katulong. Kas lawam mo amo na trabaho. Ngaron Tagaano nga talay siya babae ay Diya ka mau. Tadyak pa'y ngamin nakasarita. Ang palut putek tau day jay babae. Tagaano ka nga'y balasang ko. Taga kabangi-bangi ili, Nana? Nagpintas ka balasang.
Naimbag man, takayat mo ti agbalin ababa unayn. Wen atawan mo't sa bali at trabaho ang master ka, nana. Manot taon mo ngay. 21 kun anana. Ngam, ape anagado adamdamagan nyo kanya. Ay, kwa. Awan. Kaya't kalaing mait ama-am-am mo anaimbag, balasang ko. Ay ayan mo. Igaon nakman. Tunay magisina ko. Ay, mabisinan ni Manong Istong. Panawan kayo pa dito'y nana ha. Sige. Mapanak mo tantan maluman. Pakibagam tulaangan ka ni Istong. Adim magasak, wine. Ay na, no nakitam lako matitsura jay katulong da Istong. Mapamulagat kalakay. Apay aya. Agasam man. Naka-short pant itinayul-ul. Kan hanging tibado na. Makikita niya pusog na. Anya, ay nan, tay nakman nga ron kitaan nagpaisumat lati ibagbagam. Apay nagkatos ka ngay. Nakitaan nga. Pagpanpantasya amot da jay, babae, Saan ba't Itanya agapaw. Kaya't ko lang matapon kan timbagam. Sana na masapul apengkem. Taag paiso amin nga ibagbagak. Garang kantyang dayjay ababaw na lakay. Talaga akas lasaan ababaw na iti panagkitakin kwa na. Ala, ditan pagpanunutan iti dakas jay manugang ta. Tamang nagbindot talaang iti atap. Sapay la ko mga rod takas ta nga agpaisaw lakay. Ay sos, paliwan nga na imbag di manugang yaw bertaw. Tanay, sa balin ti madmadlaw may kadakwada iti babaunan na. Apay ayaman ang aryang. Kano mamin makita mi nga agsinaklo dahil di parangan da. Andiya. Kan kanayon da rumwar. Mapanda makisugsugal. Agkuy-kuyog da kanayon. Anya. Kaano pa yan adlaw yun ay tama ng aryang? Nabayagan na. Ngam di kam lagtagtagari. Narigat ti may ramraman. Ngam masyanak mo nga minijanak mo nga deja abroad. Pagrigrigatad na ti sugsugal dagi jay dwa. Ay, agyaman ang itiday taan ay bagang manang. Katap no mamati ka. Kasaritam to di apukok. At da iti silpon na jay video dagi ti dwa. Binidyo na ngamin iday daday di sugalan. Naglailo da iti tunggal maysa. Pangaasi yu tatang. Di yu kumamot dadaulan ti asawak kanyak Sana pa nang dadailan ako. Panang isakit yan aramidin may. Tang, masakit ti asawak. Sana makarwar day di ang makisugal. At day bidin siya may anak ko. Ipurward kuntokin ka. Anya? Sungag-sugsugalak, ta pangiliwiliwag ko iti parikot ko, may papaniti sakit ko, bakit? Kanday ta in-forward akin ka video, di mo kumaikan iti sabalya kay papananday ta. Talaga nasingad kami iti babaunan ta kaslag kabsat kami. Apay nga, kurang na laging kayo iti katulong. Itala makita tinala mababaw na. Nagpintas kan ubing pay mo't gayam. May mayat ti ubing tanapig sa mga sikaso kanyak. Tano bakit ti alaag? Ay hawanan hindi nak maasikaso. Istong, sapay na kuma, tawan kinapudno dagiti dandanon da kanyak. Uwan bakit? Matay ako ni Timabit. Pagatapan nagpailang awan madlingar aramidak bakit? Pangiliwliwag ko lang ti parikot ko ti panagsugsugal ko no daduma. Iso, mawatan na ko hulya asawa. Lakay, masikog samay jay katulong ni Istong.
Nadlaw mo mo't gayam na ita. Dumakdak kilan ngagpaiso di tiyan na. Na. Apay ngay akas jay lakay. Ada nga tanobyo na. Diyak mo Nupod no man na ita. Apay di na yawid na dya babae. Ipalubos na nga ta, ngagkat-katulong na ta, nga uray masikugan. Ha? Win nga rod Ay na, sapay la ko atasan apod no ti atap ko lakay. Sa balay ti mapampanunot ko nga main. Uray siyak nga raw. Ay na, agawid ko mga minang jay anak ta. Mabit lang, umayin. Lalo. Kumusta kan, Istong? Ha? Julia, anda kan? Wen, kumusta kan? Kasta, marigrigata. Anay ko. Apa nga yakala at naglusdoy ka, Istong? At yak kabalanti. Tumagdari ti mabayak bakit? Ako piti barokong ko. Nasakit ti langs ko. Anya, ala, umay ka nga rod. Tulungan ka tumagdara, umay ka. Mabit sa ngaminan ti apit ko bakit? Di ka ang sauwi ti kasta. Angam, limok magkamit. Kasla, saan ka mo't nga agsakit lakay? Anya saan? Agsakitak. Iluklok magkunanang iti aga sa tumtumarak. Istong! Agsikal din ko! Agkakakaksamad kan! Ayan mo, Istong! Ayan ti agsasaw, Istong. Sino tayo dyan? Ako, da silid bakit? Jay babaunan da dyan. Masikog namin. Kabulanan nan. Pinanawan ti nakasikog kin ko na. Kasi nga ta linukod api man. Ha? Istong! Ay, Wan! Umaya na isa! Umaya ka! Kalahat mo't apimigsan, Istong. Nagpardas mo't asimrek ijay silet. Itatana ka anaka kon, Istong. Ibagamon tagpaisok ni Manang Julia. Aguli magkaaysa. Ang mga numangag na kati asawa. Kunam, oray maamuan na ti amin maipapan ka data. Saan ka mabutang? Kwa, saan ko mapay nga ita? Ang mga no agis skandalo ti asawak. No di mo ibaga. Siya kung ti mangipod no iti amin kan kwa na. Ilaban ko ti karbangan ming aginakan ka. Ilimod tapay lang ti amin ay sa pangasim. Awanan ti rumbeng nga ilimod yo, Istong. Ay sa. Ha? Awanan ka itibain, Istong! Julia, pakawanan na ko nailaw anak. Masika ko makanyak. At sakit ko. Awan sakit mo! Nakasaritak ti ibagbagam a doktor mo. Kat napanagnikak ti amin ken kwa na. Inulbudan nak, Istong! Pakawanan na ko Julia. Kat sikamat a babae. Agyaman ka. Takaan anak mo, tano saan? Karaman ka, madangran! Pagpilyam ani Istong na sino ti pilyan na kadata manang. Siyak ti pilyan na! Tas siyak ti asawa na! Iso apo manaw kan dito'y balay, sika a babae! Istong, agsao ka. Asino ti pilyam kada kami ka ni Manang Julia. Ay, ni Julia ti pilyag. Ta iso ti asawak. Iso ti ayatak. Pasensya ka na isa. Anya... Napaklan ka magayam nga ulbod, Istong. Di mo matakdaran dagiti nagadua ka rin kanya. Julia, apay, di ka mabutang. Nga mga nuulitin na, tinaramid na. Sinaam ki idain. Ay, atik ti asawak na nang. Diyak ka ba ulan na mapukaw kanyak? Nga oray adda na pututan na. Apay, di ka madismaya. Nagpakawan mo't kanyak nanang. Kan nagkari adinan ulitin tinaramid na. Madanagan kami iti inam anak ko. Saan na mapagtalkan jay asawam? Ulbod day jay. Kan nalaing nga artista.
Isa di ka basta mamatilatan iti ibaganakin ka. Nalaka ati mangibaga iti suray. Ang di mo laamaw. Ikan tayo kumapay iti may sa agundaway nang agbalbaliw, tatang. Ala, sikat makamaw. Pangedeng mo na ita. Kat noan yan to ti ibunga na ita a desisyon mo. Awan to kumati pabasulam. Daimbagami mo tayo ti opinyon may iti inam. Hulya bakit? Naibus ka naman ang tigatas ni baby. Manong, ti kasapulam. Uray, 3,000 ano adla. Kapag gatang kumutta na iti diaper. Sige, mabit lang ang tamang tida. Na, apay akas tatilangam nga imay dito'y balay hulya. At da problema, ni istong nanang. Di pa'y nagawid. Doal dawin ngawan iti balay. At niya, napanan na ngay. Kunana amapan makifiesta iti lugar ti kumpare na. Ngam di mo't nagawawi dun. Diyak makontak ti cellphone na. Ay, madanagan. Amang ano na bartak. Kat ada ng kurso na da kan kwa na. Kat anyan tinaramid da kan kwa na. Malala. Urayom latan Amang ano adaman sa balin nga umok na. Ha? Apay? Saan nga agparik na kin kaaya, hulya? Ay no siya, mariknak no ada sa balay nga ar-aramidin jay asawam. Ha? Imposible alukun nakmanan nanang. Nagkarimot adinan ulitin tinaramid na. Ay, sa apay lako mga raud, anak ko. Nagapwang manan. Napnapan namin ti manungal daw. Kastamla ka na yunan. Marmarapukaw ka dito'y balay. Hulya bakit? Pakawanan na ko ma. Nailaw anak manan. Kat masikugan ti babae ang naglaw anak. Anya? Promise, last day to yan. Ura ipupok na kundi ti balay. Diakon rumrumartap no mabantayan nak. Apay ngay naramid mo manan, istong! Apay! Hulya bakit? At dapay kwartam dita. Naibus ka nun ti daya ti may kadwa aputot ko. Kan oray ti inauna aputot ko, awan kan ugatas nan. Pasensya ka na. Jakmot ngamin makasapol iti trabaho. Awan mo't mayat amaster kan at trabaho. Awan kwartak. Ken maysa. Jak kayat asyak timang suporta iti saan kumot nga anak. Ala, anusan ka din bakit? Sana balay, takasla anak mumutten lagi jay. Awan nga rot kwartak. Makaamu ka mutten nga agdiskitar iti itid mo kadagitang anak mo. Nagimot ka mutten, Hulya. Nagbalbaliwak lang arudan ngam kasta ka pa'y. Di mo ammo ti makitinulang. Awan pa'y ganas ti panagbalbaliw ka. Lukas ka, awan manan jay asawam. Awan nga rod tatang. Jak amu tinapnapanan na. Makalawasin adi nagawawid. Napanan na nga rudan ngay. Uno, adaman sa bali apagaw-awidan nan. Jak amu tatang. Jak amu. Dito'y tiimpagadang ayan ni Stone. Sapay la kumatawan madi ang maduktalak dito'y. Nagdakkel balay daytoy. Akim balay nga ta iti daytoy. Agtuktukak. Ha? Hulya? Apay nga da ka ditoy? Sika ti rumbeng apagdamagak iti kasta. Apay nga da ka ditoy. Akim balay iti daytoy istong. Istong, sweetheart. Asino dayta? Sweetheart,
Nukasta? Adamanan babaim istong? Ala, agawid ka nulya. Ladingitag, ni Veronica ti kayat ko adanaan. Isun ti ay ayatag. Kat naagdarom ka, makaamo ka. Awan maramidak. Anya? Jako nagiskandalo iti daydagon daway kan jako nagdarom tay naklon kulatan tigasat ko. Awan maramidak, uray kayat ko ngay laban da sawak ngam nabanugak meten amang pakpakawan kan kuana tunggal agbasol kanyak iso binaybay akon. Baknang abaket tinangisukatan na kanyak tapno da siguro pangalaan na iti pang suporta na kadagiti anak na itirwar. Ngam kalpasan ti manwatawan nagsinadamatlaeng kat nakaptan itinadagsa na sakit ni Istong. Ideawanan mang tulong kan kwa na agsubsubli kanyak. Ngam jakon inawat pa'y tanapukawan na namin pinsan ti panagayat ko kan kwa na. Alakastan, tigayam mo, Julia. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan day ta kapadasan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan. God bless kada tayo. Amin.